وعن علي أنه سمع يوم عرفة رجلا يسأل الناس فقال أفي هذا اليوم وفي هذا المكان تسأل من غير الله فخفقه بالدرة رواه الرزين. Hazreti Ali Arafat günü, acılık günü, Arafat günü bir adam adamlardan tıyın sırap yürügönün gördü deydi. Hazreti Arafat'a varsan adamlar kayır sırap yürügönler var. Açuzu elip aytdı. Muna uşul günü, Arafat günü. Muna uşul jerde adamlardan suraysın Kudaydan surabastan dep turup oşogo janagıday urganga buyruk berdi. Жазы нерсе менен. Мен ойлоп атам жанагыдай камчы ичке болот го чыбык деген андай эмес. Жазуура кург окшогон же мындай бир кененирээк нерсе менен. Анткени ичкерээк нерсени урсаң катуу тиет, а жазыраак нерсе мисалы үчүн ал шапалак сыяктуу ал неме этет. Ошого жазы нерсе менен урганга ага буйрук берди дейт. Арafat günü adamдар Аллахтан сураш керек. Аллахтан сурай турган күнү, Аллах жака бурула турган күнү суроонун бардыгы сен адамдардан сурап атасың деп Hazreti Ali халифа ага ушунда урганга буйрук берди дейт. Анткени Арафатта эмне дуа кабыл боло турган заман. Дуа кабыл боло турган мекен. Заман менен мекендин эң кымбат нерсени эки нерсени чогулган учуру. Кээ бир мекендер бар, дуа кабыл болот, бирок замандары кабыл болбой турган, мында жөнөкөй убакыт болот. Кээ бир замандар бар, мекендери бөлөкчө болот. А бирок Арафат күнү, Арафат болгон жерде бул ошол мекен менен замандын экөөнүн касиеттүүлүгү чогуу болгон жер. Бул жерде дуа сөзсүз түрдө кабыл боло турган жерде сен сурай турган сураа болбосо адамдардан бир нерсе сурап жүрөсүң деп ушундай буйрук берди. Алымдар да ошондуктан ошол Арафат сыяктуу жер болгон сыяктуу мечиттин ичинен дагы сураганга тыюу салыныш керек дейт. Мечиттин суралбаш керек. Мечиттин ичиндегиде бирөө келип уюму жоготтум палан түкүн дей турган болсо, ага тыюу салыш керек. Жоготконум табылбай калсын деп айтыш керек. Анткени адамдар кайсыл жерден кимден эмнени сураш керек экендигин урматтуу бир туугандарым билиш керек. Ошон үчүн биз мечитке сурап келгенде де сыртка чыгаргыла, бияка келбесин деп айтабыз. Адамдар мечиттен Кудайдан сурай турган болуп келиш керек. Абул Аббас аль-Мурси деген олия шейхтердин бирөөсү айтат: "Аннаху хаража минал Мединати азиман ли зиярати Сейидина Хамза." Медина Мунавварада Хамза, Сейиди Шухада, шейиттердин төрөсүнүн кабыры бар, билесиңерби? Медина Мунавварада Hazreti Хамзанын кабыры бар. А мына ошону зиярат кылганы Hazreti Абул Аббас аль-Мурси жөнөп калды дейт. Фа табиаху ражулун, жолдон аны бирөө ээрчип алыптыр. Адатта чоң адамдар, чоң алымдар кетип атканда аркасынан жөн адамдар ээрчип алгандыгы бул жаман нерсе эмес. Ушул каяка ошока барайын, көрсө көрөйүн деп ээрчип алган пайгамбардын доорунан деле бери бар. Ээрчиди, бир адам ээрчип алыптыр мына Мурсини. Фанфатаха лиш-шейхи бабу турбати мин гайри мифтахин. Жанагы шейх, жанагы кабырстан эшигине барганда эшик өзүнөн ачкыч жок эле. Адатта ачкыч болот, эдим бар кирип кетип. Анткени ар кандай адамдар бар, топурагын алам, башка кылам деп кабыр түгөтүп коюшу мүмкүн, табарук кылам деп. Адамдар акмак адамдар көп. Харамда имамдардан табарук кылам деп, чапанын жибин алам деп, имам кетип атса, ийнени саяга алып, чапандан бир жип суйрuyun деп, имамды канатып, даратын буздур ызычуу болгондор болгон. Азыр харамга барсаң, шейх судай шурайм дегендер экиден кароол менен жүрөт. Аны өлтүрүп кетет эмес, жок. Ал ошол ийне сайып бербесин деп. Алыста ийне сайышып, эмне бир чапандан жибин алып алса, барып тумарлап кеткен харамдын имам чапаны деп, анысы бияка сайылып кетип, анан имам денеси канап, тарат бузган учурлар болгон экен. Ошон үчүн эки кароолчу. Ошон ачкыч бар. Анан бул барып Сейиди Шухада Hazreti Хамзанын кабырына кирген жерге барганда эшик кыйчтеп эле ачылды дейт. Ачкычы жок эле эшик ачылды. Кудайдын кудурети менен эшик ачылды дейт. فدخل فرأى رجال من رجال الغيب فسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. Ошол жака киргенде дейт, көрүнбөгөн адамдардын элестери бунун көзүнө көрүндү дейт. Тигил адамга да көрүндү, буду шейиттер жүргөндөй, анан жандагы адамга да көрүндү. Анан ошол көрүнгөндө эми көрүнбөйт негизи. Бирок адамдын көзүнө көрүнгөндө, демек дуа кабыл боло турган убакыт келди окшойт деп адам дуа кылды дейт. Эмнени дуа кылды? Жанагы барган Мурси ал дуа кылды, Кудайдан кечиримди, жана ден соолукту, жана аманчылыкта болгон дүйнө акыретте. Кудайдан кечиримди, ден соолукта болгон, жана дүйнө акыретте, жанагыда саламатта болгон. Дүйнөдө азап бербесин, акыретте азап бербесин деген дуаларды кылды дейт.
Fi dunya vel ahira. Qala farahimtu ala rafiqi. Ana men dua kılıp durup janımdaga men erçip kelgenge borum açıp ketip aga aytdım deyt. Adrakta vaqtal ijabati fatlub maqsudaka min Allah Taala. Ey, dua kabul bola turgan vaqtga gelip kaldık. Göңүлүң толкуп турат. Sen дагы Кудайдан сурап ал бир нерсе ага дагы айттым дейт. Ал мен эле карап да мен дуа кылбасам, sen дагы дуа кылып ал деп айттым ага дейт. Fasa'ala dinaran. Al bir dinar. O Kuday bana dinar ver dedi. Altın akça suradi deydi. Faraca'tu falamma dakhaltu babal medineti nawalahu rajulun dinaran. Fadakhaltu ala Şeyh Seyyid Abul Hasan Eş-Şazeli. Keyin ököz men kaysam aldaga men menen koşulup kaytты. Madinaga vereceğim bir adam çıkıp janagany kembagala eken görüp koluna bir dinar karmatты deydi. Suragan dinar Kudayım berdi mintip. Bire berdi deydi. Anan özümün ustazım Abul Hasan Eş-Şazeli. Tarikatın çoğun alımlarının biri oşoğa gelip girdim deydi. Faqala lirrajuli qabla naqlil qaziyeti ya deniyil himme. Anam men gelip aytıp berelektele ustazım tegini qarap ele öy himmet maksatı tömön büyük maksat koyup olgan büyük ulu maksat koyup olgan tömön maksat karmagan öy janagıday zehni pas dedi deydi. Adrakta vaqtal ijabati ve sa'alta dinaran. Sen dua kabul boltun vaqtga gelgende sen bir dinar suradın mı sen? Lima la sa'altal afwa wal afiyata misli Abil Abbas. Ne üçün Abul Abbas Mursi suraganday ten soğulu Kudaydın geçirimin dünya ahiretten salamatçılık suragan joksun dep ustaz aytты deydi. Эми Кудай Таалам алардын көңүлүнө салып турат. Кейде ушундай урматтуу бир туугандар, эгерде адам дайыма таквалык менен, сүннөт менен жашап, дин менен жашай турган болсо, диндин эмгек менетинде болсо, Кудай Таалам бул адамдарга фарасат берип коет. Мына ушундай болду. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, кээде намаз окуп атканда, Куран окуганда, кээде улуг адамдарды көргөндө, ажыга барганда, кээде өзүң жүрөгүң элжиреп, шунтип намаз окугуң келип, сажда кылгың келип, саждадан кайра тургуң келип, дуа кылгың келип калганда, сен бил, сага дуа кабыл боло турган убакыт ошондо бардыгын таштап дуа кылып кал. Шундай учур бардыгында болот. Кээде саждадан тургуң келбей калат, чынбы? Кээде шунчалык деңгээлде мында көкүрөгүң болкулда ыйлагың келип, Кудайга жакын болгуң келип калган. Демек, сенин дуаң кабыл боло турган учур ошону текке кетирбешиң керек. Анан дуа кабыл боло турган учурлардын китептерге жазылган макалалар да бар. Ошону окусаңар табылат. Ошол жерлерге келгенде жамгыр жаап аткан учурда мисалы үчүн, тахажжуд учурунда мисалы үчүн, азан айтылып аткан учур, азандан кийин коматка чейинки учурларда дуаны ушундай берилип кылып алыш керек. Ушуга окшогон дагы бир кисса дейт, Бахаудин Накшбанди. Муллали Кары Накшбанди да. Ana Şazali'de aytıp durup bu Şazali tarikanın çoğu, ana Nakşibend tarikanın çoğu jönündө dagı bir okuya aytıp beret deyt. Şeyh Bahavuddin Nakşibendi'den soraşıptır. Ma ra'ayta fi haccika minel acayip. Acıga barıptırsız. Bu acıdan siz görgön bir acayip okuyalardan aytıp berin bizge deyt. Hacıga vardınız, köp nerse gördünüz. Ötkünde bir öden suraptır. Hacı kanday olup dursa 10 yıl murda varsan bardığı dua kılat, geçe varsan bardığı özü selfie kılıp jüröt deyt. Bardığı selfie deyt. Dua kılıp at selfie, başka kılıp atkan. Anan bir hükümdagi hacıga varıptır, mağa jönöttü, iyilep atat, özü selfie tart. Men aytdım, kantiçi. Sen bu kanday olat demiş şunday hem selfie. Ana bundan suraptır. Şeyh Bahavuddin aytыңызчы, siz hacıda kanday şunduk gördünüz dep surası aytıptır. Faqala ra'aytu şabban ba'a ve ishtara fi suq Mina kaza ve kaza min ad-darahim ve ad-dananir ve lem yaghfal anillahi sa'atan. Men Mina'nın bazarında, Mina degende bilesiňer, Mina'da adamlar emne 3 gıcada düşerdi. Oşonun bazarında bir jaş jigitти gördüm. Alıp satıp atat deydi. Biroq bir dagı münöt Kudaydan alыс ketken jok. Bunu tağaltırgan jok. Tili dagı zikirde kolunu alıp satıp atat, biroq kolu menen da şariat atkarda jana pikirinin bardığı Kuday menen birge olup Kudaydan üzülgön jeri jok deydi. Alıp sattı kılıp atat Mina'da. Şap jaş jigit biroq Kudaydan bir dagı münöt, bir dagı wagt lam yaqbal gafletde kalgan jok deydi. Wa ra'aytu şeyhan kabiran mutaalliqan bil multazam. Oşonda öyle bir aksakal şeyhti gördüm. Haramda multazamga jabış. Multazam janağı men şeyh menen bar jabışkan jer. Eşitin jana. Oşaqa barıp jabışı bolganын gördüm. Taliban minallahi taala dunya.
Oşo yerge jabышып alıp Kuday Taala'dan dünya surap atkanын gördüm deydi. Kudayım oşo yerge жеткизenden akıretти surabaysыңбы? Hatta dünyaga akıretти koşup surabaysыңбы? Yok, haramda Kaabaga jabышып algan hiç sodası yok. Şunda en dua kabul oturgan jerde dünya surap alıp, "O Allah" dep surap atkan aksakal şeyhti gördüm deydi. Mına uşul en kızık nerseni gördüm. Gördüңөр. Demek adam dinge girgendik yakınçı yol çaşta östürüp kokoçuga çıkıp ketiş şart emes tuğanım. Eki kolun işte, bирок жүрөгүң zikirde boluş gerek. Senin jaşooң özü ibadat boluş gerek. İlimi işte olsun, duykançılıkta olsun, biznesde olsun, jaşooңda olsun, bardı kesipte olsun. Sen ar bir uçurda Kudaydı zikir kılgan senin toluk türde mümkünçülük bar da. Mına taң kalıp atat da. Demek birincisi Tuğra tatbik, ikincisi Makka'da, Haram'da, Kabe'da, Multazam'da jabышkan, surap atkanı dünya deydi. Ve kâle ba'dul arifine men talebe minallahi gayrallah uğliqa aleyhi babul icabe. Kimde Allah'tan başkanı surasa ağa icabat eşigi jabılat deydi. Kudaydan gana suraş gerek deydi. Oşonda bardık orunda gelet. Irıskın seneki ansıda gele turgan mesele.